Sashi sin part ngi priang sumbai pi barok shaganika channel kajungi bat haganiga video ngin pay yikinigi post ki browse la thamai. Subscribe ika channel kajungi but turn on your notification bell kanamba pinamdo iki videos ki bangi upload. Ke Punjab National Bank ke pelaj arajar news part ligi post mentau banai arajar apsau. Ka kerteng jeng ke post ke PNB apprentice. Kelas date dan dikatarik ke bakando berpilaban semai ke applications dia kat sautrik berai Julai arajar apsau. Ya kini ke post apprentice ke pelaj arajar news part li ke age limit dan ke kerta ke beredo kedai apu senam bar ke bahaya kedai apu prasnam. Kandan ke upper age relaxation hadu lai senam iki ada backward classes. Sansnam iki schedule caste dan iki schedule tribe candidates, but postnam iki persons with disability dan PWD candidates. Ka stipend kan langkum ni, yakitu ki banle ya ka training haki rural dan semi urban areas. Ka stipend kan expo jarak si banai. Ki banle training haki urban areas, ka stipend kan kar arah jarak si banai. But kitu ki banle ya ka training haki metro area, ka stipend kan kat sana jarak si banai. Ke educational qualification kan langkum ni, pelade ban pendap ya ka graduation. Akan ka discipline, akan ka university, dan institute, dan college ke bala approved daki government bodies, dan AICTE, dan UGC. Ki candidates ki be apply ki training seats, akan ka state dan union territory, kiri banang ban pule, ban thok, ban keren ya ka local language, yang kata ka state dan union territory. Ki candidates ki bakwa ban apply kani ka apprenticeship ya ban apply ya kani ka examination na kani ka website www.bfsissc.com barhadin sa klik ha ka section ka batho career opportunities barhadin sa pendap ya ka payment jangka examination fees lani phila ban chu click by directly ya ka link ka pangla po description jang ka video ki candidates ki bampat ju register menu lani ki bampat don ya ka apprenticeship profile pihak ban register na kani ka website NAPS Apprenticeship Portal www.apprenticeshipindia.gov.in. Baca gitu kita pendap ya ka graduation jengki hadin ka sitrik April arajar arthau ki habban register nak ni ko website NATS Portal www.nats.education.gov.in.